yes kandi tangirira munongo muri guhita nkore media productions kandi twatunga chance twaturi mwizi kwe deep bushwere twashanga twatunga chance twatunga honorable omwe umba kusinga yo guto mu parliament ya Uganda je yikumine nyafu twakwakira honorable nyina shira mazima twashimira kureba borabe yanjuru no bantu bakumanya kabe yanjuru izina nditsime Julius Karahanga Nizarwano Mwizi Central Cell kandi ninye mbawa parliament wa Rwambara East constituency ekwatanisa Bugamba Rwibogo Kibingo Town Council ekwatanisa Kabura Town Council na Misa County ano misozi ya Warahanga ikura ko yabayite abarahanga mazima twashimira ko kureba honarebo akaruruka ukakagambwa aho Uganda yona kagamba akaruruka Rwambara so tinkumanya kuwa chikozire konka kandi sima bahagizi bawe akusinga munonga ba social media abana bakachikuterera naho wabiro yebare kango sorimi rwa mwana wanje Demusaga Ronald wankore media na kuru yawe nyina kwebaza abana bachitire a social media mwena babeno promoting kandi cha sime Julius Karanga mwena abamberirira ka nabirentari mwena bakoze maziro bwirwanyi ija mukampa akarukanye mukaka president kamuta Museveni kareba kamuhu twaza abwemezo gukire ida kwasimira kimwe kandi ni believing on media ne amplifying voices zaba aho kutuba tutashire abamahurire n'umutiyamba kugira ubutumwa twagamba aha ubusya handi kandi abantu bakagikibashomamo so abamahurire partners barunje bentunguka kandi to abasirikare bentunguka tubikiriza nimwe mwabana mutambuza ebinte bishemire ibikuretaho bikwatanise mu bantu ibikurete ntunguke kibika gishobora abantu bashemeza kandi bishimirwa munonga so aba media tubakunda munonga tubire birenyo mbasipaka dukora ijo musigazo wavuga bayashanga kwira kesho gomuntu tinkumara konkeje shongoro cyane umwana shashurira umutwa abantu babugamba buno bagambira cyako bandi bakunda munonga kisinga naho kuzana nica mazima dangwa abantu bandi babugamba mwene na Rwibogo Kibingo tanganse nibakunda munonga nyonga bajangwe byanyitingamba binzi nyomanya gukora ebi nabaraganise nimashaba karuru nimbahamiza ngimitekwa ko gukora ebi nabagambire nitekwa kubaberaho munabagambire kandi mukanchiriza kantorana ninja tindakuchereze nakubuza nke cyamuhera kuba turi kwenda tujya kushanga mu office zawe akujye mushabamani tukarebaho abayombezi bagwambara binja benyuma batakunda kuze kunko twakushangaro tugire ngo iwe inesete nyingi zo kutaba amajita iwe une tikumanya kare kunka iwe no chikorota akuba umwe akamare nyake tanatakaagaruka so tikumanyiwe tugire ngo nibo mwenu kare shobora habanta nje rero kuchikora ngo ina kasete kingi eje Rwampara East constituency yokubanza Rwampara district netaga incoherencia netaga ukoriye bukindiraho kandi abantu bo bakamabitu abantu baterira karuru bo bakamabitu tukagira ngo turabeho nabo umushashi umwana wanje benangira ati umuntu nasa kubeho umuntu gomyaketa tari mu mazi zebera wabura kubikaho umwana basa kubona anaza kubeho umusashi umweshati kara kwenda ujenyeje kandi wanje kuba umusashi mwene cyo tukugereza aho tukubaza tingaje munayini maza kumenya cyapaka bonka nkubasa ni nyisha nkubata kubaza abantu musasire mumanya mukasuma ngobirira kayikuru sonza kumantuje teke tubiye kuntu twarahi kamera squase bantu wale munonga honarebo bagakoje migisha wale munonga honarebo ekitukwendeza no kujya mu parade babantu baye batankire kugamba konka abamwe kubakora bagamba bandi babagambira abawe binde ntekateka kujya mu kwampara ni nanka tambe tutugizire ngo hati nitamitana to bareho narebo ne kandi ko rugendo butari kare nawo tabitire musende nyingi bagaga ruko turenda kujya kunana bisakura baho niza kwisha
kandi twabona Apostle umwe muri mwizi kandi uvuga ko tujye mu project ningashi interview yaho narebo witu kandi ugu no yayishongire cyeshongoro icyaretireho narebo mbwenu yayongera kundwa munonga nangwa kana akundwa konke cyeshongoro kikaretera yayongera cyeshongoro kashita mu bazise Haya, so my name is Edison Shemeriwe akonka cyeshongoro umushira garuho favor akarihemba bazi gastamanda cyangitano yangambe byo kwenda gukora ukama yabiko farming atwakora meke shongoro cyakwatayo when real akarihemba bazi ahubwo ni bacikuguriye umuhanda ya ni sima munonga era una muri sima no yakubata kwire kintu wabara ko bachasi yo kweshongoro cyishongoro esituziro muri rwampara yo na nangwa no turwampara yo hii western eba kuru nyangore ni ndetse shongoro cyo cikinga munonga baka cyo kubanza kashongoro mutuba kukunda you get it nene cya kabiri anayeshongora message ya birenesha bero ko rubiro ya so nikirecho ati iwe kabona rego witubwira ko mazire nawe odambere nawe iwe omunye mu masiko kugira ngo bamize niwe yongere kwamisa yafugamati kugira ngo abantu bagira amani bagira kugirira kamwe ya ekinkumanya ona rebo gutakora ngo tumuhira karucho akatandika ito gukora twakoraho nawe atakagira mu kwesi twarebe birungi nizo nabo ashitwakagira so namano kito kemenye tugwinde cyase gine chance tugikolese tutakaisha kurembeka ejo yamara kusi ukumene usinye mugaba bandini kare wiyo mzee